Poštovanje, dobrodošli u Nino DR kanal. Ovdje ispred nas se nalazi jedna slika što prikazuje jedno zahuktalo more, kao, znači, oluja dolazi ili storm is coming, engleska verzija naziva. Vidimo u daljini, kako je pjena uzburkala se i kako u daljini se vidi plavo, sivo nebo koje se menja, gore sunce koje ima zadnji sjaj i tako dolazi kao večer i očito priprema se nevreme, oluja. Ima nekoliko dobrih filmova koji pokazuju taj oblik, jako su dobro prema istinitim događajima. Ova slika je nastala dosta dugo, isto inspirisana nekakvim unutrašnjim mojim nagonama ili potrebama, da kažem. Ja sam tad dosta radio mora, to je pred nekih 15, 18, 20 više godina. Nastala je ovdje u Kanadi. Znači, uznemirenost sa životom i raznim problemima stvara kod čovjeka buru. Šta ćeš više nego, eto, more koje u non-stopnim ponavljanjima valova i tim olujama strašnjima prave i tebi sličnu oluju ili na sjećanje na razne probleme koje čovjek prolazi u životu. I onda normalno nastaje takva slika, eto, znači, zvana oluja koja dolazi ili storm is coming. Ok, ili dobro, svako dobro vam želim. Ništa, teo sam samo eto malo pokazati ovu sliku. Pozdrav, Nino DR.